Babwira nti igitondo cyiza, reka nongere kubabwira nti igitondo cy'umugisha kuri mwebwe mwese dukomeje kugenda tubana kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda Daily News TV. Birumvikana neza cyane rero nkuko musanzwe mubimenyereye, tuba twibereye ahangaha ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho tuba dukomeje kugenda turebera bimwe hamwe byinshi bikomeje kugenda bihuza izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 ndetse n'abarwanyi ba FARDC ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi turi ku itariki 18 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025. Uri kwibaza uti rero turerekeza hehe muri iki gitondo? Reka nkubwire ngo kwikubitiro turajya ahantu hitwa Kamanyura. Ibintu byanze rwose, ibintu byakomeje kugora inyeshyamba z'umutwe wa M23. Amakuru mfite ngo nuko izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 ahangaha Kamanyura ibintu bikomeje kugenda byanga, ngo abarwanyi ba FARDC ndetse n'ingabo z'abarundi ngo bakamejeje. Ibi ngibi ndabikubwiraho ku buryo burambuye, ariko kandi ntabwo ari byonyine ndibuze kukubwiraho ku buryo burambuye gusa, ahubwo muraza kunyemerera twerekeze n'ahantu hitwa Igoma. Ahantu hitwa Igoma ho rwose ngo ibintu bikomeje kugenda bisubira irudubi ku buryo bukomeye cyane pe. Ibintu bikomeje kugenda bisubira irudubi, aho uwitwa Generali Pacifique Masunzu yongeye kuvuga ko ahagurukiye bikomeye cyane inyeshyamba za M23 ziherereye Igoma. Aha naho turahagera ku buryo bukomeye cyane, ariko kandi nsoza aya makuru turaza kugera ku cyicaro gikuru cy'izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 ni ku birindiro ahitwa Akanyabayonga. Aha naho ndaza kugenda mpakubwira byinshi, dore ko amakuru nkura Kanyabayonga ambwira ko abarwanyi ba M23 bari gutegura ibitero bikomeye cyane byo kuba babohoza ibindi bice byinshi by'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngayo nguko noneho rero ni munyemerere amakuru yacu tuyagarukeho ku buryo burambuye, ariko nanone tutarayagarukaho ku buryo burambuye, reka nkusabe gukora subscribe, ukarayikinga ndetse yewe ukanakomantinga. Byaba byiza ukanasharinga amakuru yacu akabasha kugenda agera kure, nawe wabashije kugenda ubigiramo uruhare, birumvikana bizaba ari byiza. Noneho rero giye ukomeje kugenda ubahereza ikaze, akaba ari nanjye mukomeje kugenda mubana kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda Daily News TV. Munyite Mr Kenzo, mbahaye ikaze. Ubwo twahereye ahantu bita Kamanyura, inyeshyamba z'umutwe wa M23 zikomeje kugenda zirira nk'impinja, zikomeje kugenda zikubitwa umusubirizo cyane ahangaha bita Kamanyura. Ubundi abarwanyi ba FARDC byayobeye abantu mu gihe barekuraga ibice byinshi bya ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nta masasu avuze izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 zikahisanga. Ariko noneho nkubwire nti ibintu biri kuba mu bice FARDC iri kurwanamo ni ibintu bikomeye cyane, kuko FARDC yo iratangaza ko ishaka gukura abarwanyi ba M23 ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uko byakagenda kose, ngo ntibabone bakomeje kugenda basiga ibice bitandukanye ngo bagire ngo nuko baba babahabye cyane, ngo ahubwo bari gutegura ibintu bikomeye cyane bishobora gusiga izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 zisanga nta nimwe ikibarizwa ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku munsi w'ejo inyeshyamba z'umutwe wa M23 zarimo zirwana bikomeye cyane ahangaha za Rusizi ndetse n'ahandi hatandukanye. Ni mu gihe abantu bavuze bati abarwanyi b'umutwe wa M23 bari gusatira no kuba hari ibice bafata byahangaha mu gihugu cy'u Burundi. Bakavuga bati abarundi batitiye kubera iyi M23. Ni mu gihe Ndayishimiye Evariste wewe aho yari yibereye i Burundi yavugaga ati M23 twayisanze muri Kongo turayizengereza, none
ntabwo yadusanga mu gihugu cy'u Burundi, nayo ntabwo yabitinyuka. Ngayo nguko amakuru yari ahari ku munsi w'ejo, ubwo M23 yari ikomeje kugenda irwana umukutano ukomeye cyane. Nayo makuru yari ahari. Noneho rero ni munyemerere twerekeze Igoma. Igoma namababwiraho, ndizere ejo ku mugoroba narabahaye akavideo kerekana uburyo Igoma hakomeje kugenda havugira amasasu, ndetse yewe anaremereye. Mwumvaga ko ziriya mbunda atari imbunda zoroheje. Ubu rero ikintu kigezweho Igoma, n'ubundi bitero biracyisukiranya ku nyeshyamba z'umutwe wa M23 ziherereye Igoma. Ariko noneho mubwire nti uburyo ari kwisukiranyamo ni uburyo butigize bubaho kuva izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 zafata Goma, kubera ko aba barwanyi ba FARDC, Generali Pacifique Masunzu yatangaje ko agiye kugaba ibitero biremereye cyane kuri izi nyeshyamba z'umutwe wa M23, ndetse zikaba zanavuye ahangaha Igoma vuba cyane, ngo kubera ko ziteje ikibazo gikomeye cyane iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo kumva ko igihugu kiyobowe n'abantu babiri batandukanye. Ibi ngibi Generali Pacifique Masunzu yongeye kubigarukaho, avuga ko adashobora kubyemera, ko ndetse ye wagiye gukaza ibitero biremereye cyane akagaba kuri izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 uherereye ahangaha Igoma. Nababwiye ntimuraza kunyemerera twerekeze Kanyabayonga. Reka twerekeze Kanyabayonga rwose, mbabwire ni ahantu hitwa Kanyabayonga ibyaho ntabwo bihagaze neza. Ahangaha niho ibirindiro by'izi nyeshyamba za M23 bikuru biherereye. Ariko noneho nkubwire nti kuba ibirindiro bikuru bya M23 biri ahangaha Igoma, biri ahangaha Kanyabayonga hakaba hari muri tageti y'igisirikare cya FARDC cyo ko kigomba kuhasenya ku buryo bukomeye cyane. Bikomeje kugenda bihangayikisha M23 cyane, kubera ko M23 niho ikomeje kugenda itegurira byinshi igomba gukorera ahangaha muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Guhera rero General Pacifique Masunzu ahangaha Kanyabayonga yavuga ati Kanyabayonga nzayitwika, ndetse nyitwikane n'inyeshyamba za M23 zose aho ziva zikagera. N'ubu ngubu akaba yongeye kubyutsa umutwe, akaba yongeye kuvuga ko agomba gukaza ibitero akagaba kuri izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Bari kuvuga bati byanze bikunze ashobora no kuba yagera ahangaha Kanyabayonga, kandi yageze Kanyabayonga ntabwo ibintu byaba bikiri byiza nkuko twabitekerezaga. Ngayo nguko nahangaha nsoreje amakuru yacu. Rero reka nkubwire nti niba ari ubwa mbere tubanye kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda Daily News TV, kora subscribe, urayikinge cyane cyane mwoka byaramwe niba muba mubashije kubona aya makuru. Gukora kuri like nta kintu bitwaye, ndetse mukana commentinga mukambwira muti dukukurikiye duherereye ahangaha, mukambwira muti komeza uduhereza amakuru ya nyayo. Nta kintu biba bitwaye nk'abantu nyine muba mwakurikiye amakuru mba nkomeje kugenda mbagezaho. Nta kintu kurayikinga cyangwa se gukomantinga cyangwa se no gusharinga biba bitwaye. Niyo mpamvu rero mba nkomeje kugenda mbabwira nti mukomantinge, murayikinge, ndetse yewe munakore subscribe. Nta kintu bitwaye, nta kintu biba bitwaye. Mujye mubinkorera, utarayikinze akomantinge, udakomantinze arayikinge, nyine udakoze kimwe akore ikindi, kugira ngo nanjye bimpereze imbaraga nyinshi cyane zo gukomeza mbahereza amakuru menshi cyane. Nkomeze kugenda mbahereza amakuru menshi cyane rwose bikomeje kugenda bibera muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Jewe ubukomeje kugenda uyabagezaho nitwa Mr Kenzo, mwiriranwe amahoro y'Imana, ndabashimiye.